kareng balitang kapangpangan. Nireklamo na ning meto nga residente king barangay San Nicolas, Minalin, ing meto nga kantong ausandang Las Vegas, pauli na kanuning pasugalan, ang makasabagal kareng dadalan. Negatibo mo rin kanuning epekto na niti para kareng anak, ang maimpluwensya king miyayaliwang sugal. Ay ning report ng Patricia Mamangon. Ing kantong itiking barangay San Nicolas, Minalin, ing ausandang Las Vegas. Las Vegas, paulining pasugalan kanong malalyari keti king daneng itining dalan. Pero iya matutula king bansagay ti, ing meto nga youth leader, a residente ning barangay ay John Nicky Soto. Kapamilatan ning post king Facebook, pepasyag na keting kayang reklamo, laban kareng magpapiyalong sugal, kalupa kanuning bingo, madyong at aliwapang piyalong king baraha. Pepa dalaya namang litrato dareti, usto nga ting game. Anyang sing nakadwang bengi, mika balami mi patela ka may gulo. Tang lalabas sa metong karatang pasugal ka rin. Lalabas yung uling ating miminom king dalan. Iya ka nung milabas ing sakit na. Ngayon palmura na yung palmura kining karatang miminom. Ngayon sabi ko, nung umakanta, mutawag king barangay palinis tanangan nga ganaganang kaya kaya napadaling susugal ako na banta ala ng para-parehong mapeperwish you. Makaalarma mo rin kareng letratong areti ape padala ng Soto, reng anak ang may impluensya kareng piyalong baraha. Malinis ning disna ning news team inyang Lunis gat panapon ing susumbong a Las Vegas. Alang nanumang umpukan na ring susugal o magbinggo. Pero base kareng residenteng pikot nangan, aminado lareting ating malating pabinggo ang pongkwaho para kareng mangatwa. Agpang kang Vic Gozun, magsilbing libangan niya mo kanuing pabinggo keti ang magluat kilog ning adwang oras manibat alas 4 hanggang alas 6 ning gat panapon. Sagliya mo naman laya mga duwang bali, laya na mga duwang oras yung kay Kening, pabinggoan de. Kaya mo ka rin matuol, bali pinakakatuwaan din namin rin matuol. Kaya pong ng oras itang 6 o'clock, 4:30 to 6 o'clock. Dinipensaya naman ng babaeng iti na pampalipas oras siya yung kwaho para kareng senior citizens. Halos magkwaho Kenny, deta pong senior, nuwari, kaya ba kanito, milalabasin kayo at saka deta alanong responsibilidad para bahal milabasing oras da. Sinigurado na naman ng Barangay Kapitan Juan Magat na silipa ng kalakaran keti at nung apatunayan man kanong maragula istorbo at perwisyo indulot ng mesabing aktibidad, makasadyaya kanong solusyonan niti. Nandun po talagang pasyalang kula para lingunan ko at nung ati kuman po nga kita kay pagsabihan ko po at pagsabi kong mayap na lakoda po itang kay ketaking Las Vegas ketaking purpuno. King tutok yang local government code ibat king DILG kabilang kareng responsibilidad ning Barangay Peace and Order Committee ing pamag-monitor king barangay nung ating malilyaring illegal na sugal kalupa ning weteng. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, balitang tutuking balen, susuyo.